Wavuze ko ushaka kwiga ingene bakora website, application web canke mobile. Ushaka kwiga ingene wokora design nziza canke video ziri professional. Urihebuye ko wabuze aho uvyigira. Tubahaye ikaze muri Hogi Academy, ishuri rishasha rije kubigisha ubuhinga bwa none. Kubera ibibanza biharuye, Nyaragasa mudusanga aho dukorera kuri Boulevard de l'Iprona mu nzu Business House nivo ya kabiri, ahahora hakorera ishirahamwe Econet Wireless hagati y'imangazine TD1000 na Budget. Muyandikishe gutyo mutangure kuyiga n'abigisha babinonosoye. Mwifuza kumenya vyinshi, mwodutelefona canke mukatwandikira kuri WhatsApp ku numero 69 26 56 16. Hallelujah. Nanyuma ya zeri rakora, 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 nanyuma ya zeri rakora. Bashira baba bakraba riba se baba kruba baba riba base bara kruba baba siba kiba Imbazi baba seba Niziza yangiriye neza mtima wanje imbazi yo mana imbazi yo mana imbazi yo mana imbazi yo mana habizigi uhoraho n'umusozi Siyoni utigera unyiganyiga narimwe habizigi uhoraho ni nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyiza narimwe 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 haleluya rabashiba bakro baba reba seba bakro baba iriba seba bakro baba riba baseba bakro baba ndururu shakaya baba baba seba bakro riba seba shiba baba seba bakro dora seba amena amena amen amen tukomera mashu amena amen Ngizimisi niko nasenga sasa Bibiliya nzingurura kuva mu itanguriro gushika mu byashiriwe Yohana ndondera nigerageje kwicirwa ndibaza nikiye kintu gituma ishegero ry'Imana uyu munsi rigira ibibazo ariko ukanyuma nanyuma maze amasengesho imisi 40 dereko haje ijambo rimbwira ngo nta muntu numwe yizera Kristo agomba kugwara amaso. Amen amen amen. Amen. Iryo jambo maze kugyumva ndaribaza ndisonzesha kugira ngo Imana irimishurire vy'ukuri sha rugundi musozi saba imisi 10 y'amasengesho. Amen. Ku munsi ugira ndwi numva ijwi rimbwiye ngo mu ngoro y'Imana nta muntu numwe agomba kugwara amaso. Amen 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 in the name of Jesus. Amena amen turinga kugukwizera siza gutevya ko ngomba gukora icimana yantumye. Amen amen amen. Ukimana nisigira sibayare Imana nisigira in the name of Jesus. nimwe yasiga intama 99 ijya kurondera intama imwe kugira ngo itakaze ubuzima mu ntama imwe mu gishingo kino 99 iravuga ngo jewe sizi intama 99 amen amen Ndagomba ndabwiza ukuri ufata uno mwanya ugahagarika akazi ukaza mu cyuma cy'amasengesho ku karago kano karago bwira mugenzi wangu karago kano karago gasubiza ibyase guhinduka ibyase guhinduka Katika jina amen 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 maze muri gatoya twagiye tubona abantu baremerewe ariko bice kuri karago bikaremuruka twagiye tubona abantu akazi gaheze bicaye kuri kano kazi bikagenda neza twagiye tubona abantu byase ko baronka abagabo bicaye muri kano karago bakabaronka bishinga ntahe abantu byari base ko bakira abantu bari bagoye ama hypertension abantu bari byase ko bakira abari bafise imanza zari zararenganijwe ariko baje ku karago imwembe zigahindura fire amena amen ubu rero maze gusesa mu ijambo rya Bibiliya
nta namwe bibiri inyereka ko handitse ko kugwara amaso kwambara amarori kubw'ubugwayi muri bibiliya nta namwe hanyereka ingwara y'amaso kwambara amarori kubera ubugwayi ntanaho ureba kubw'ijambo ry'Imana twizigira ijambo ry'Imana ni bande bagwaye amaso mutarika ibiganza byanyu hejuru mwese mugwaye amaso barabapimye vy'ukuri yego basanga muragwaye imiyopi basanga muragwaye amaso babandikira amarori nago bandabwiza ukuri ubwo n'ubugwayi buva kuri Satani ariko kubwira uyu mwanya ndabifasha ibintu bizina Yesu Kristo amen kajira raisi ni bande bizeye ko Yesu akiza ni bande bizera yuko ico cago c'amaso amepe kikiri hanyene Amen. niba yampura sana amarori yanyu ko Yesu yari na n'ubu ni kwari kandi aracakora amen abandi tugiye kuyasengera haba duheraheze kino cyago data turagushimiye ko mu vyo waremwe vyose waremye abantu bawe kugira ngo bitegembye waremye abantu bawe kugira ngo baba amahoro amen none kukuri iryo tuze ryawe Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana ugira neza ndasenze saba ngo ano marori abariyo yanyu babambaye amen ndafashe mpiri ubugwayi bw'amaso ndafashe mpiri ubugwayi bwo name Jesus ndafashe mpiri ukumena ku mutwe ndafashe mpiri ukumva ibizunguzungu libijyambere n'ijyanyuma mwami libijyanyuma nkuko wabwiye Abisirayeli hindukira muri abanyegiputa bajya abantu niyo maso yanyuma n'igisho ryanyuma ribaravye n'ibishengero ryaje uyu munsi rigaheba byinshi rikicara ku karago kugira ngo mwami bagusenge bakize ingwara y'amaso amen bole tugiye kwerekana Imana yacu ko ari Imana Dasezeye katika jina la toka pepo katika jina la Yesu toka jina la Yesu yazongere kugwara amaso azosubire kuruha jina la Yesu ibazosubire kuba ibizunguzungu imisongi bajya mu mitsi ndavuye amanere septique amanere septique in the name of Jesus amanere pulmonaire in the name amanere vertebrale yose ndayahonze kiri kimenyetso cyerekana ko Imana bakijije amen birerekana ko kuba oh hallelujah katika jina la Yesu jina la Yesu azosubira kuyumva n'urubyaro rubapfa oh hallelujah batse basaze batambaye jina la Yesu niyo mpamvu ndayamenye n'isuri zina ry'ububasha bwawe bukomeye hallelujah in the name of Jesus amen nabibabwire ko batugitangura kubera kwizera kwanyu mwatanze amarori yanyu kugira ngo tuyamenagure kugira ngo dushingire nayo Imana yabakishije ngaya ya marori yanyu niyo rya mbere n'irya nyuma mugwaye amaso turamiyo ihindura ibyase guhinduka ihindura ibyase guhinduka ihindura ibyase amen nako bakubwira yuko Imana twe twizigiye Imana twe twegamiye iturekura ngo dutembagane wiyumva gute ubunyene kuva wambuye amarori tukayamena pastor jewe kuva ndayambura sindiko ndababona neza wizeye iki je ndizera ko ushobora gukira ego izere ko wakiza pana kushobora kuko amarori yawe twamaze kuyamena kuko wizigiye Imana izera ko wakize apana kushobora pastor jewe ndizera ko ngira ko nakize reka kushidikanya kwizemo ry'Imana rivuga ngo kwizera ngo nukwemera ibitariho nk'ibitariho ukemera ko biriho
ndabyizeye ariko wumva gute mu buzima bwawe je ndiko ndaraba kuva ndayambura yego numva imisonga numva imitsi yo mu misaya iguminya kandi ndiko ndabaraba sindababona neza ndasengeye imitsi pulmonaire colonne vertébrale uburyo bashika rwose ndabiranduye katika the name of Jesus ubu ngumva gute wacukorora wumva gute Pastor ndiko ndabaraba no kuri sindakubona ndetse kukubesha biko bibakora utizera je nizeye humiriza ndasengeye amaso katikati fire wumva gute yatanguye kuza nawe wumva gute mufasha akazunguzungu gusa ariko byose ndabibona mwanumva ikizunguzungu napomitsema n'iki ngomba kuza niko vyahora utarambura amarori ntayambaye muhira ko kanahora ndakunda ubu rero biragarutse amarori y'abandi namenye wewe nawe yumva gute none ntimwizeye twizeye je nizeye kuhande rwose naje nizeye kandi ku mugoroba mfise ikibazo ku ishuri je sinzi ko ushobora gushika no muhira Pastor ku mugoroba mfise ikibazo ku ishuri je simara ngene biza kugenda kuko nta kantu na gatoya numva ibintu by'ibitungutsungu gusa bigomba kunkubita hasi okay nimwizere amena ni amena igisuma ku musaraba ukwizera niko kwatumye igisuma ku musaraba kivuga ngo uyu we wafise ibyo yakoze ariko twebwe uyu naco yagira ariko twebwe dufise ibyo twakoze yagira ubusa ngo twe twagira ukuri niko kwatumye igisuma ku musaraba catura kiravuga ngo uyu we wazirusa naco yakoze ariko twebwe tuzirusa amaze kuvuga icyo gisuma kiraraba Yesu kiramubwira ngo uze kunyibuka ushikira mu bwami bwawe Yesu aravuga ngo urabana nanje mwipara mugomba kugira ukwizera nako gutuma tuba mu mwijima ariko ibyizigiro byacu bikatubwira yuko ejo hashobora kubona amena mufite ibyizigiro n'ubuko mwakize yego wiyumva gute nawe numva amaso aguma ahava mw'amoso kuva wambuye amarori rero tukayamena ntakigenda amoso aguma agomba gukoroka Pastor ariko nagenda cyafise ikibazo amwe wasengera yampwemwe yo kurunguruka abantu muri dushe n'umbonye umuntu agiye koga cyangwa ngumenya ngenda kukadirisha imwe yo kurunguruka abantu kure mu izira fire byaranse n'ubu nguma numva ngomba kuja kuraba umuntu muri dushe iyo ni inyota itarakurekura ariko nagomba ndakubwiza ukuri ubunyene bamwisezerano urakize ukwiza niko kwatsinye umugore yaramaze imyaka 28 agwaye yibwira ngo mu mutima wiwe aravuga ngo niyo nokore ku kabango ku kiba wiwe ngo ibintu byose birahinduka ngo atari intambwe mu gishengero ryari rikikushe Yesu ngo amaze gutera intambwe akoze kuyomba b'impuzu bwa Yesu Kristo ngo arakira birivuga ngo ico gihe ngo icyuya ngo maze ngo ikidengeri cy'amaraso ngo kiba kirahagaze fire namenga kirugukira amera Pastor je ndafise ikibazo vuga duse ikibazo ufise sikindi jewe sindiko ndababona neza nagomba ndabasabe nimba bishoboka unsimbane kwa muganga ndonke kunishikamo nimwizere mwamaze gukira twamaze gusenga n'amarori twamaze kuyamenagura none tuyakura amena how do you feel now miyumva gutuna wapi imisenyi mu maso nabonye ayo marore Pastor je nkora ikibazo ku mugoroba araba ayo marora aboneke uko ayo marora atabonetse nta kintu na kimwe nogenda muri ko nakora okay umbiriza kugira ngo byoroherere manzo ubwire byoroha amarora abonetse je amarora nimugende
n'amarore y'abandi murindire ukugira neza kw'Imana ndazi ntasayo yo kugenda urangumiriza abantu yo kugenda ari wowe wayaho Imana niyo ari Imana yahonze amarori ayo marore cyo babanje kumbaza nataragenda sigurire Mutama kuko Mutama jewe yari impene umubwira ati amarori byagenze ukuntu uko bimusigure niya bitahura nanje ndakure Cyenagaze kwizera muri potite y'ijuru kugira ngo sengera ingwara zanyu uremera murambura amarori ndayamena kugira ngo twizeze Imana ko twemeye ko tuyakuye dukureke Imana twizeye kwizera kwayo ariko muri garukanya murahinduye amarore niwe wayanya okay mbiriza twumvikana haguruka fukama mwese ngaho fukama nabereke Imana ntikorera mu kajagari fukama ngaho muhumirize umunota umwe mwese umunota hama ndahereza isengesho mucamukira mu izina ryawe nukuri naje ntibyokunda ingwara iza bukebuke izi nyaruka ikagenda bukebuke humiriza Pastor senga basimwe ya Daniel humiriza situkure byo gufinana mu mwana nakajagara kandi Imana nikorera mu kajagara niba mwizi ikiganza cyayo mwafukamye duzi isengesho umunota umwe muhumiriza mwese ugahumura naho uhakura ubuhumyi direct n'amaraso asura gukora Yesu nukuri Yesu ndabona takambira Imana hamwe ndaduzi isengesho ndabona urasobanukiwe Yesu ndakwinga Yesu amanje kuri intungu Yesu urabizi ko tayandi mahera dufise Yesu ndakwinga Yesu nukuri urabizi nawe urabizi kurya intungu Yesu sindiko ndabona neza Yesu ndakwinga ajyamarube Yesu duva ibyo bakoresha nigeri ibyo bakoresha itaka bakoresha turakijije amadeni yafashwe kugira ngo guru turore Imana ega pastor ntawe uzimana yagiye wowe urabo wowe umva gute ibitungutsungu Yesu nshobora kuganga oya nukuri siniko ndabona ikintu nagiye ukuntu yayamenye barafushize igitambaro ega yayamenye tubona niyo yamenye tubona kandi ntabwo mwegeze mubya kimanzure Jeyi wanje namurake nako kumubwira ati stop mugabo chabona mega umega n'ibintu yadusuteko umega n'ibintu yadusuteko ujya somukozi w'Imana umwezi babanje bakoresha mareba babahesha eko nawe vyaswe kwa kandi ukuri siniko ndabona ikintu nakiri ndabona mukabo ibitsungu cyajya nabaraba igihe mwamuhajya amarori nababona nk'abaruzwe hajya mwasara bashushuwe je maze umwaka namubwira sengera imwemu yo kurunguka abantu bari koga byaramunaniye mwamubona gusama babiri abahegekera n'amashati n'amakarabati ngo nabasenze bose sabasenze fasha kurushika yerekanye uzana bajaji fasha kurushika muhingana bose sabasenzi yuzana kabajaji umwose herenda mu depoza habo isigaye muri sigura kubabagurira amarori dufasha taragaje batatu basa abakozi b'Imana bose sabo kwizera Bibiliya nivuga ngo muzobamenyera kuco bama uyu icyo yama turabibonye